Batangirira nkore Media TV kandi mwe bari gumana mutuwacinga mwe bari kutkora abamani. Of course nimba ndiyo na timu yo na MC Mashweko Beazin ZJ of Savage kandi nanye DM Swaga nimba ndiho umwe kuretera history nangwa na munonga eci abantu bakimanya program nyamurunje munonga y'imukunda nkore Media. So Museveni agambira bakamuca batire nanka aba batakinjira ba Kamamboga. So as that the attack on the poker eaters at Kamamboga was not right. Aba batahirire tubakozere ikintu kirungi atkandi bakargira abantu abari bempunu berira abo kuba okujya mpunu yo kwa kujya mpunu umuntu yajya yo munda yawe kiretamo buzubu bwena ninga. So we nuko agambira abo ba attackinjire kandi president nuko commentinge kandi ejo niyo comment ye. Hey, why do you attack poker eaters? Does it cause does it harm your stomach? So nuko kwa president nuko agambira nikwe agizire nuko agambira aso. Yes mwe baregumana mukunda nkore Media kandi mwe barebayo abakunda na munonga program yiteci w'abantu bakimanya. So kandi ekinja utakucimanya abo kuba amakuru nigereka ngo Reverend bakweta Winfred Batungire kandi ogwe abire ari Reverend wagwe bitundukaho omuri Rucece Parish Katerera muri Rubirizi district no Rubirizi district ogwe bamubingiro mu cyaci bambyangwa ejo kujango beno oshomese mu cyaci ejo twakubinga ngwe shonganeha nabo kugira ngo afunire umwana kandi akazara umwana outside home. Mwana kamuzaro ndijo mushije wa Rubajunja kuyafunire bitino sayagira ati yabugana ndijo mushije bashogoti mu mayeshonga giroje gamba hoki Reverend wo mukazi azira umwana heru kandi tuwahare just naho mu Western kore kandi Bishop bakweta Reverend Johnson twino mujuna muzata gambe kufitira Rubaju kake oga kandi nyonsonga nkeje ninde ngo mazuma Reverend imigaga y'abantu ko muyo ruko wese tomwana waranga kuyagire kuzagwa hino babiragire yo muyo ruko natashubise mazuma muyo ruko erason wari kubalachira ya biro cyo kamanye. So go Bishop even Bishop kujango boyemerire tubanze tugire kutwareba nojyango kikire ngakigwira cyo kumwemereza asi mwe naba bataramukosire ntibamwemereza kimazuma binazagumza munarebera intamazamuka saguma nazishobesa tumwe bari gumana umushoroma so ngamakuru ago kandi agabiriho mu Western na munonga mu Western Kore Diocese kandi Yohana Mango jwa Western Kore Diocese na munonga umuri Rucece Parish Katerera Kidikonare umuri Rubirizi district icyo nca kibira Reverend wawe. So abantu bakamushyikira kandi bagira ko bakora ki baje ko bamucankaranya kandi ibintu tijyagenda je. So twaza amakuru agandi tugamba uku ibanda yabwine izina rya bakweta ibanda akubibanda nibajyangu ibanda umunyakare bakandi bageta ibandwa wano kimanya MC mazuma natakucimanya wo takishimanya bakandi bageta ibandwa ningashi IBA NDWA kandi kwijira ba missionaries bajanga kujanga kurugirira ku okwizineri riri nindeba ngo ati nimwejezaho kumanyise mandwa. So ibalaga bajeta ibandwa acega cyangere ngo ko yabantu binjire mu ndo bajanga so hati kuba izineri yagibandwa bakagiha amusozo bakweta ibandwa kandi ibandwa hiru niho warugire ogo musozi ngo kwatana na Kagongo Katoma Nyakatoke na Chekuchu nahandi so ntubaye bihirizina sa abantu kubizire ba missionaries kubizire bajangwa abantu bagumana izindere yibandwa ningashe mandwa nubaza kuturema leta bizubu no bakuzicenga kino kuzorobi so amakuru wo gutwarwa haho kandi haraganirwa Mabunu market ningashi akatare kasa bakigwira mu munanka bakweta Mabunu market
kandi abakazi bo nuko nanga shaba kazi abashirira ho nubo baraye bashopinga yoko mazu ati mabunu umuntu ushaka bari kuzara mavumi so akakora katare kandi bakigwireho umwaye bakweta nkagweme hangaseru kandi ruhanga parish itoshoza bwa uto muri tungamo bakita mabunu market wa kweno aba Beazine nabasuma nuko niyo bakorabira kandi babigurira hakatare kubasa kunanka gukora ki kugira ngo kubatambuza imbera. So imbera ni kweli ni mu watchinga TV. We love you all kandi tubendeza kugira ngo imirimo y'imo gukora ruhanga gitekemo amani kandi ikintu twateye mwabajya heru nubasa kutushyikirira kandi nubasa gusponsoringa na program zitu imbere base kutamburaje koko kumanya message no kuyambayambana nubasa gusponsoringa amakantu enamanze umushanje 5222 kandi we barabare bitu ya Solomon tukwakoraho munonga kandi today na nyine Mashweko live